haray ndeɗo alqur'anare fi mayre hino mawni fi mayre hino hawni nde wondi e ngalawji molanaɗi wawata ko sippede yewtede ko fi mayre mawni kon ko fi mayre teddi kon fof kono embere e waktu berko okkaɗen kon ɗo woday ko ɓuccuɗen e mum inchallah yoni en mawnugol mayre e teddugol fi mayre ko tawi kon kanko Allah subhanahu wa ta'ala dennanagal ko ari e men kon fof ka gurdam meɗen aduna ga ala ko ɓattimo ha hewtinde ko ɓatti Allah ha hewtinde sabu kayre kan ko nde konngol Allah subhanahu wa ta'ala alqur'anare nden ko nde konngol Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum Allah dalika suratu tawba hatta yasma'a kalam Allah ha o nana konngol Allah ngol yani ko nela sallam jangata kon waajo fensita e mayre kanko qur'an kayre qur'anare nden Allah daali koyo o waɗe nokku ka o holni o waajore qur'ana ha o nana ko Allah subhanahu wa ta'ala yewtata kon bela joka o yalta e kefera ko o arta e peewal ino tindini wondema ko faanda e on kalamallahi on aya ɗon kon wondema ko qur'ana on ko ɓe Allah subhanahu wa ta'ala dalani nelaɗon sallah sallam yo waajor qur'an on Allah daali fadakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id waajor qur'anare nde on mono hula kambaji andi hulowo kambaji andi bimana waajormo ɗum ɗo no tindini wondema ndeɗo alqur'anare fi mayre hino hawni fi mayre hino teddi hino tindini mawnugol fi mayre tedda ko kanko bajjo seniɗo o yewti fi mayre e aya o wondiri wondirago ngo tawata min on dey mi mutake noon e qur'an kono beru min ko min darata qur'ana kon fof mi yi'ali wondode nde taguɗo o wondi ha hewti nden ɗo saabu ko wondugol ha gasa sifo wondode nden kadi mo heewi wondugol e qur'an kono o wonda wondore ha gasa o sifo kadi wondore nde o wondi nden min ko ɗon tummi ka qur'an ladali fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim ladali mi wondiri e lelorɗe koode ɗe mi wondiri e lelorɗe koode ɗe ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala andi ko honɗum woni lelorɗe koode ko honɗum o faandi e mum ko woni tun jomiraɓe gande luggimɓe alluje mum telemma bange ko wiyete kon astronomie kañum e géographie kamɓe si wiyama mawaqi en nujum haray hay hunde lutta e gandal astronomie on ko naata e nder mawaqi en nujum ko ɗum ɗon haray ayeje goo fensitata joni ayeje goo wono wiyoje wa samai datil buruj wono ayeje wiyoje wa jaalna fi walaqad jaalna fi samai burujan wa zayyannaha linnadirin wono ayeje wiyoje la shamsu yanbaghi laha an tudrika alqamar wala leylu sabiqu nnahar wa kullun fi falaki yasbahun ɗen ɗon fof hiɗe naata e nder ko qur'ana wi kon fala uqsimu bi mawaqi en nujum Allah subhanahu wa ta'ala o daali wa innahu no nde wondore nde la mi wondiri zati am kadi karma ko ɓe goo wiye o lamɗo ɗon ko lel gasam woɓɓe yamo lam ta'kid dentingol fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa innahu la qasamu wa innahu no nde wondore ɗo la mi wondiri zati am min Allah qasamun ko wondore ni law ta'lamuna haray ɗon anduno azimun ndeno mawni no wasi Allah subhanahu wa ta'ala wino wa innahu la qasamun azimun law ta'lamun ban bi ma'na ndeɗo ko nde wondore mawnude ndi hara hiɗon andu jonno fama jawabul qasam li hadhihi al aya ko fi honɗum Allah ko honɗum Allah wondiri si goɗɗo ari ɗo joni tawi en wi billahi wallahi tallahi billahi wallahi tallahi reɗen sabbi ko wi'ata reɗen sabbi ɗo ko wolta ko nasama ka Allah dali innahu la qur'anun karim innahu no nde alqur'anare nde wondore makko nden ko wondiri kon fof ko wiigol ko innahu la qur'anun karim innahu no nde alqur'anare la mi wondiri zati an kadi qur'anun ko alqur'anare karimun teddude ni ko qur'anare
teddunde ni woni nde qur'anare nde wonde teddunde nde tawata sama kala ala e mayre fi nde ɗo ɗum ɗo no tindini wondema nde ɗo alqur'anare fi mayre fanɗa fi mayre na sam hino jeeya eko fi mayre ngalɗini ko tawi kon wona kayre tun Allah tippini e defte الكتب السماوية هي عديدة هي كثيرة بمعنى دفتة de Allah subhanahu wa ta'ala tippini ɗen wiyete ko en français les livres célestes ɗen defte hiɗe ɗuuɗi wona qur'ana tun Allah tippini goy no ari kadi haqqille yimɓe bo wondema defte tippiɗe ɗen ko tawretare nden e linjira nden e zabura kañe qur'an ɓen kadi ay husɓe famade wala ɗe tun tippiɗe defte tippiɗe no ɗuuɗi ɓay so daari ka deftere o ceerno al bidayatu an nihayat libn kathir omo jallade arano makko emo sifi ɗon barɗe sakkitiɗe bemmeɗen adama ɗe bemmeɗen adama barɗe makko sakkitiɗe ɓayɗe o nawyi o ronkiti o nawni tawi o timmini duuɓi wulure ka hoore leydi ɗo o darno e ɓiɓɓe makko ɓen mo suɓi yo lontomo on o dartinnomo defte 50 ɗe Allah tippini defte 50 ɗe Allah tippini ko ɗum bemmeɗen adama dartini ɓiɗɗo mum mo prépari fi ko rondo ɗon ngal heɓama kono dendanagal ɗen defte fuu deftere nde tawata nden ɗon hino reena hunde ɓeydaki e mayre hunde ɗuytaki e mayre binde tippi ko nde ɗo fu ɓeydaki ɗuytaki ɓeydotako kadi ɗuytotako ɓeydaki ɗuytaki ɓeydotako ɗuytotako la yatihi lbatilu min bayni yadayhi wala min khalfihi ko wiyete kon ɓeydari par ce que kala ko ɓeyda e hoore mayre harana ko Allah addi kon ɗum ko batil woni gonga kon tippike on faami kala ko hunde ala ko ɓeydoto e mayre binde tippi waɗi duuɓi wulure e duuɓi 400 e goɗɗum kono ha hande harfere wotere ɓeydaki e hoore mayre harfere wotere ɗuytaki e mayre ɗeya defte majje ɗe fof majje ɗe ɓeydama ɗe ɗuytama ɗe jiiɓitama hay ɓuraɗe ɓurɗe teddude ɗen e majje kanƴe adije ɗen ɓurɗe teddude ɗen e majje tippiɗen fof siiwi e qur'an haray ko tawretare nden e linjilare nden e saburare kono ɗeɗo e hoore mum ɗe woni victime ko français wiyata kon victime de falsification c'est-à-dire c'est des livres qui sont victimes de la falsification tous les livres révélés par Allah subhanahu wa ta'ala en dehors du Coran excepté seulement le Coran tous les livres célestes qui furent, n'est-ce pas, révélés sur les différents prophètes sont tous victimes de falsification sauf seulement le Coran. Donc ɗum ɗon no tindini wondema ndeɗo alqur'anare fi mayre hino mawni ɓay ko Allah daali inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun ko minen tippini nde qur'anare ko minen kadi renata nde kadi en yii o neɗɗo windunoɗo les versets sataniques al ayatu cheytaniya on faami e goɗɗo yiyaali ɗen goɗɗo yiyaali nden deftere nde ɓe innata les versets sataniques goɗɗo yiyaali nde ko milliard ji le dépensa na kanko tu waɗi bandije wonde ɓaawa mum ɗen hiɗe toon on faami ko milliard je dépensa kono goɗɗo yaali ɗen hayɗe yi'aka waɗɗo ɗum on mbi ñande o waɗi ɗum andaka ko honto o woni o yi'aka nokkugo mo egga ɗo waɗa ɗo ha ñande o maayi aduna makko on kanko lanni gasi par ce que o fijirine nde fijirtaki inna nahnu nazzalna dhikra ko menen woni ko tippini nde alqur'anare wa inna lahu ko menen kadi tigi tigi na goɗɗo ko haafiɗuna woni ko renata nde hay hunde wattade ɗum ɗo hino tindini ko fi hon ɗum no waɗi sinde hiwa nde rena ko noon hikma mum hikma renegol qur'ana on ko ɓayi deftere goo tippitota ko ɓaawa mayre on andi defte feƴƴude ɗen fof si deftere feƴƴi annabajo aray o arda e deftere o moƴƴintinna ko bonna e ndeya joni noon ko noon annabaɓe ɓen ariri ha rasul sallah sallam ɓay kanko annabajo goo aroyta ɓaawa makko ko moƴƴintinna si nde bonnama tawi ma nde rene ko ɗo sharia luttata ko nde ɗo luttata hay hunde wawata samsude ɗum ɗon kadi no tindini
mawnugol ndeɗo alqur'ana no jeeya ko tindini mawnugol mayre ko kay kakade woni ɗon mu'jiza annabajo mayre denndanangal annabaɓe feƴƴuɓɓen fof mo kala Allah subhanahu wa ta'ala jonnuno ɗum mu'jiza mum on bimana ko wiyete mu'jiza e français ko miracle c'est à dire ko wiyete miracle ko ngalɗini ko ngalaw wiyete miracle ko diwi haqqille tagaɗo ko ɗum wiyete miracle ko jannguɓe wiyata kon extraordinaire ko haala ka yiɗɗe wolde kono boyi annda ko kafiri ça c'est extraordinaire ko janɗi wolɗa ɗon wona famali ça c'est extraordinaire koko janɗi wolɗa kono a famali ko wolɗa ko c'est à dire koko diwi haqqille ko Allah subhanahu wa ta'ala wattidata e annabaɓe ɓa yimɓe ɓen no satti hunduko bandije salotoɗe yeddoje ɗen Allah no andiɗe ton manelaɗo on arda e goɗɗum ko tindinta ko hollata yinyi wondema ko annabajo kanko niveau makko on ka o fewndi ɗon feƴƴiɓe kamɓe wonaɓe yettinede e mum ɓe sabu ko ɗum ɗon ngalɗinta heferaɓe ko wonɗo wolde ɗo ko homboni kon ɗum o sikki ko feerala wa qalu ma li hada ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq a gasali wonde si wona ɓandinke sifa amen a gasali wonde sina ɓandinke sifa amen ko honɗum wawɗa wiwde meɗen andi fewno nen ma jomba adda ɗo ko ɗo janɗuɗa a watame yetade ko a goɗɗum andi ɓay ɓen satta hunduko ɓe no ton ko ma annabajo on jonne goɗɗum ko hollata awa deyiwi hande oɗo o ɓuriɓe o wonti goɗɗum ngo ko ɓe wona kamɓe andi ko ɗum annabi ibrahima wino ɓe makko ya abati qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya hey ko ayyo baabe mi gandal ari e angal arali e maɗa min mi wonti goɗɗum ngo ha joni ko ɓiɗɗo ma kono na waya ɓiɗɗo ma mo andunoɗa min mi watti ko minikude e taguɗo on taguɗo kammu ɗi jeɗɗi leyɗe ɗe jeɗɗi mi watti gundudude joni noon ɗum noon ko wiyete miracle ko wiyete ngalaw kon ko Allah subhanahu wa ta'ala jonni annabaɓe ɗum wiyete mu'jizaji ka annabajo kala jonna ko mum kon kono kanko rasul sallallahu alaihi wasallam tay kanko deftere makko ne woni mu'jiza makko wono annabi Musa o jonnano tuggordu hara tuggordu ndun mbimana so liɓi ndu wonta e boddi ndu wonta kadi tuggordu tawa ndun tuggordu kadi o tappira e ndu baharu fecco o jonnano ɗum ɗi mujisaji ɗi o jonna ɗi hiɗi yahi ɗi jeenayi Allah dal tisa ayatin bayyinati wono annabi Salihu ko fetere waɗi ponsonde feeri ngeloba yalti ɗon ngeloba yalta e nder fetere ɗum no ngalɗini ka wono annabi Isa o ñawday no ñabbeeli ronko daaɗi ɗin fof goɗɗo kadi maya wurnitinamo o woola o yewtida yimɓe ɓen o moƴƴina kadi o taga sonnu ndu wiira yimɓe ɓen yiya on mbaawi jon noon daari mujisaji ngani ɗi annabaɓe heɓi tawi kanko rasul sallah sallam kanko na ɗum ɗon na ɗin ɗon heɓi o heɓaali ɗin ko ɗum wanno si heferaɓe tigi wi wa qalu lawla nusila alayhi ayatun min rabbi kanko ɗon o wonɗo wiide en ɗo ko nelaɗo ko annabajo ko honɗum haɗi kanko kadi mandeji tippo e makko immorde e jooma makko andi sifa ɗiɗi ɓe andunoɓe yaalɗi ko ɗon noon Allah daali awalam yakfihim anna anzalna alayhim alkitaba yutla alayhim e yonani ɓe komin tippini deftere nden ko ngide janggede e dow maɓɓe jaka ko ndeɗo woni mu'jiza nelaɗo meɗen on Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qalu lawla nuzila alayhi ayatun min rabbi qul innama al ayatu inda Allah wa innama ana nadhirun mubin awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim nde ɓe wiwno ɗum ɓe wi ɗum ɗon no ayji ɗin tippo kan kadi mandeji tuggordu ma ɗum ɗo annabi he ɗin mandeji ɗin ka Allah woni mi anda fim jogaki ɗum comme simple nelaɗo Allah noon daali e yonali ɓe nde deftere nde men tippini e dow maɗa inde janggede e dow maɓɓe ɗum ɗo kadi no tindini cheikh mawnugol teddugol nde ɗo alqur'anare tawale ko annabajo ɓurɗo teddude on ɓurɗo mawnude denndangal annabaɓe men par ce que annabajo on
mujiza makko reflétay e saksiya makko e personnalité makko e ko woni kon e ko nelira sabu mum ko waɗi noon koko bonna bi annabaɓe fuɗɗi arde ko ɗum ɗon oɗo ari moƴƴintingol andi mission makko no janɗi no tiiɗi moƴƴintingol ɗum ɗon fof ha moƴƴa artira ɗum ɗon fof e laawol sendidira pensita ha gasa tawa kadi dennanangal ɓe annabaɓe luttuɓe fof mo kala ko nela ko ha koye yimɓe mum ɓen wona e adnallan fof ɓe nela wona e adnallan fof ɓe nela fes wodayno e zamanu mo tawata ra annabajo no wooda yimɓe no wooda tanaɓe concerné tawa ɓe nayi wo annabajo no yalti amérique e leñol kaari won ta kamɓe tawaga to joni noon oɗo kanko ko dendanagal tagornen fof c'est pour toute l'humanité nelal makko ngal nulu makko ngon ko fi tagornen fof muɗum tawi ma deftere arore nden tawa doole mayre on ko woni e mayre kon tawa hino feppodiri e yimɓe ɓen fof e communauté ji ɗin fof ko ɗum wasi taguɗo wi tabaraka alladi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadiran ɓay tun ko liyakuna lil alamina nadiran ko mata ko furqana ad tabaraka alladi moƴƴereji muɗum barkiji muɗum dewtodirani tabaraka ala wasni tafaala bana dewtodiri moƴƴereji ɗin dewtotiri ko heewi ko mante moƴƴa e qur'an kala ko Allah wiyata tabara haray koko moƴƴi arata yeeso haray koko moƴƴi tabaraka alladi biyadihi lmulku huwa ala kulli shay'in tabaraka alladi ja'ala fi samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira tabaraka alladi law sha'a ja'ala laka khayran min dhalik kono kala ko tabaraka ari ande ko hawni ko mawni e moƴƴireji e yurmedeji Allah subhanahu wa ta'ala woni ko hikkotono qur'ana wi tabaraka alladi nazzala alfurqana sen hade bi mahna moƴƴireji muɗum defodirani hombo on tippinɗo nde ɗo sendidirde alfurqan ko inde qur'an hawnide ndarende Allah subhanahu wa ta'ala sifi ko nde ɓanginta kon ko nde fensitata kon ko nde laɓɓinta kon ka siiwa ɗon tigi tigi ka hatti ɗon ko furqan o wi shahru ramadan alladi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda walfurqan ko ɗon ko ha ɗon laaɓata ko ɗum wiyete français le discernement porte français jon so wi le discernement haɗay tuukum ko niɓɓiti lanni koko henti ko laaɓi posaɗa e lutti ɗon mawni moƴƴereji muɗum defodirani e on tippinɗo sendidirde fensitude nden e dow jiyaɗo makko o fi yo laatano dendanagal tagore nden nde fof mayre jertino waajotoɗo adna nulu makko ngu ɓay hingu huuɓiti tagore nden tawi wona deftere hay wotere ka mangu mayre ka teddugal mayre e ka timmugol mayre e ka fensitugol mayre si tawi waway couvrude adnallan fof ko nde ɗo arayno ko furqanade nde garata tabaraka alladi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadira ɗum ɗo kadi no holli mawnugol mayre e teddugol mayre e nde tawno mu'jiza mayre on ko kayre ko fi on ɗum waɗi si mu'jiza mayre on woni kayre no mari hikma mum on kadi usas ko par ce que mu'jiza peppodiray e zamanu mum e tan on ko kala ko ngalɗini yimɓe woodaɓe ɓen fewno ɗon ko ɓe andi kon ko ɓe ɓuri andude ko ɓe ɓuri hunjade ko ɓe ɓuri faamude ko ɓe ɓuri fellitude hiɓe waawi mu'jiza on koye are ɗum holla ɓe ɗon ko ɓe anda nde tawno fewno annabi Moussa hari Fir'auna en Égypte ko ɓurno tiiɗinde manti naɓi ka kammu ko mbila yagal o addani annabajo on ko nanditata e ɗum ko ɗum o addi tumɓe en ni ko mbilehu par ce que no nandite e ko maɓɓe ko nde tawno fewno annabi Isa hari ɓe mantori docteur yagal e ñawdugol e ɗum annagol o addi goɗɗo joni mi sikki docteur ko etoto ka ko wiyo goɗɗo maayi ka o addi goɗɗo joni wurnitowo on mayɗo ɓe yewtida zamanu men ngun hande ko marki zamanu men ngun hande koko wiyete gandal ko gandal ma sa heeɓi gandal hande ko ɗum ɗon hani sa heɓali gandal
a faɗi ko arana kon ka adna ɗo a faɗi fewndo ɗo ko woni ka top ko bungirte mantore wi e ɓuri mum ala ko nafoore mum feeñi imposé wi e hilan ko ganda. C'est la science, c'est la technique, c'est la technologie. Joni noon ko ɗum waɗi si ndeɗo ari nde holli scientifique ɓe ɓen fop nde holli littéraire ɓe ɓen fop mo kala e fannu mum ko jangi kon fof muɗum nde wi armi janne pusa anda. Si a hoolori yuɓɓugol gimɗi an ko yuɓɓugol gimɗi hoolorɗa ko arud wawɗa an ko adabu wawɗa nde inna armi janne adabu armi janne arud a wata hunde anda tawiɗa mantori haala arabe huɓɓe gari no mantorno haala maɓɓe kan hiɓe felliti hiɓe wawi nde ari nde wi fuɗɗite fuɗɗite nde fuɗɗorani ɓe alif lam mim e hoore ko ɓe muuti kon fof nde fuɗɗorani tawi alif lam mim no ɗuuri nde wiɓe nun nde wiɓe qaf nde wiɓe sod harfere wotere ta ɓe anda ko nden ɗum firi nde yiltiti ɓe ɓaawo nde wi min miɗo ɓuri on aɗa jannaw si tawi kadi ko yuɓɓagol ko kayre ɓuri yuɓɓade so ndaari simoje mayre nden fof ino jogii njuɓɓudi mum ndin no jogii njuɓɓudi on wattin wa zeytun wa turi sinin wa hada al baladi l amin o yii fof mari njuɓɓudi wonde kanko taguɗo on o addana simore nden juɓɓudi ta simore nden fof kadi no lannitori harfere wotere wona suratul ikhlas ayge ɗen fof ko daali lannitori qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad wona suratul nasi fof ko sin lannitori wona suratul qamar fi kala hingol juuti ngol fof ko ra ngol lannitori ngol lannitori ra ngol lannitori juɓɓudi wootiri kadi iqtarabati saatu wanshaqa alqamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kaddabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir wa laqad ja'ahum min al anba'i ma fihi mustajar hikmatun balighatun fama tughni nudur. C'est-à-dire na ko lannitori ra on kon ko juɓɓudi ko muqtadir munhamir muqtadir fof muɗum on taway yuɓɓande nden ko yuɓɓande wootere ɗum ɗo no hecci poète ɓeɓe e poésie arabe no hecci no ɓuri ɓe few ko ɗum waɗi hakke ma ko nelaɗo ngalɗinno si o jangguinde ko nde foti kon ko ɓe innimo ko sha'irun majnun on majnun ɗon na wigol o feeto andi goɗɗo gilɗi e hunde ha wiye on ko feetuɗo e matta noon c'est-à-dire yuɓɓande qur'ana ko wonno janngande ɓe kon ko Quraysiyankoɓe ɓe foruno e yuɓɓugol gimɗi kon ɓe tawi ko Muhammad kon no hecci ɓe ɓeyninoɗo ko sha'irun majnun donc ɗum ɗon kañum kadi ko ngalaw mayre si iwti ɗon arti téléma sengo e ɗe gande fewndiɗe ɗo oɗo science oɗo technologie ko dennanangal taw ka science on e technologie on hewti ɗon fof hande ƴettali taw 1% taw science et technologie wonɗo e nder mayre o ko par ce que taw ko kayre e hoore mayre taw 80% e qur'ana on ko science 80% e alqur'ana on ko science ko ulum ko par ce que ko science on ko woni champ d'action science on ko univers on c'est à dire ko aduna on e ko woni aduna on kon koye ɗum science on yiyete joni noon kanko taguɗo on ko wi ko andirte ɓayna fi e yiyaymo anden ko ni o wayi ko andirtemo ko o tagi kon ɓe jannino hen ɗum law kono wonno ɗen pay kon bi ayi shay'in ta'rifu rabbaka arifu rabbi bi alamatin kathiratin minha alleylu wannahar sifano wa shamsu wal qamar koye pay koye bo hoyni wono men jannaɗo kon ɗum andirta noon jomama mbiɗo andira joma mandeji yewɗi bi alamatin kathiratin allahu lanɗo subahana taala o yewtay fi géographie on o yewta fi univers on fi tagore nden ha wonde o inna wa alamat o inna wa binnajmi hum yahtadun wawi ko mandeji ko woni e hoore leydi ndin kon fof ko mandeji makko kanko allah subahana taala allah daali wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum fi anfusikum afala tubsirun donc hino ka leydi ɗo mandeji
jonnon ko ɗin mandeji no wonɗi ka leydi ɗo ko ɗin tagu ɗon sifi ka qur'an ha gasi fiyo yimɓe ɓen basoye ɗum ɗon ɓe anda mo yimɓe ɓe Allah subhanahu wa ta'ala yewti fi mum ɓen wondema hiɓe jaɓimo hino jeeya ko ɓe jaɓɓirimo ko ɓe taskoto ko tagi ko no ardiri noon ka surata al imran inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batil. Allah dali yiltodirgol jemma on e ñalorma inna fi khalqi samawati wal ard tagugol kammuli ɗi jeɗɗi e leyɗele ɗe jeɗɗi e yiltodirgol jemma on e ñalorma on ɗum ko mandeji molanaɗi wonande jomiraɓe haqqillaji ko par ce que yiltodirgol jemma on e ñalorma on hino naati e nder fannu ɓurɗo mawnude e télémacingo géographie on e astronomie on par ce que hino naati ko wiyete kon dans le langage scientifique le système solaire wiyete al majmu'atu shamsiyya on faami donc le système solaire ko fanda ɗum ko nangue ngen kañum e koode wonɗe tarade nangue ngen ɗum no wiyete le système solaire donc astronomie on e géographie on fof hino naati e nder ɗum ɗon joni noon si Allah wi yiltodirgol jemma e ñalorma haray andama mouvement leydi ndin e mouvement nangue naati e mum e ɗeya koode hedditiɗe donc on andi ɗum ɗon bi mana ko science noon ko science mo qur'ana woodi fi mum ka surata al imran wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ko jokkuɓe no waɗa dewe ɓay haray tan on permetta en décortiquegol sifa ɗum ɗe qur'ana yilti wi wonnema wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard ɓe miijito fi on univers ngun tageefu ko honno ngu woniri ko fiyon ɗum waɗi sino wula wonde hino ɓuuɓa wonde no neesa mbiɗo anta ɗo ñande goo min ƴettuno min arno aéroport goo Charleroi c'est à dire Belgique tawi mbeɗa yaade nokku goo e nder Portugal ka wiyete Portimao min ari tawi koye min daro taw ha ndiyam lamɗam hibbe ka piste glace on neige on dirne neige on poussé o dirne si avion amen on immo hakke ma ko woni jangol nden ñande mais yeyi min tippoyi Portugal tawi toon no wuli Allah min tippoyi e saare no wiye Faro e nder Portugal on sahi ɓe ngari Portimao ha yeeso ɗon on faami donc ɗum jomiraɗo hakkil ɗayiwiɗa nane ɗum ko gilasi dirna si avion ma on immi tippoɗa ɗo jonta no wuli wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard rabbana ma khalaqta hada batila jomayo a tagirani ɗum ɗo e hoore mere no woodi ko tagirɗa ɗum ɗo on andi hay ko woni noddude ɓe faade e tawhid kon ko ɓe yii kon e ko taguɗo on tagi kon koye nder ɗum ɗon ɓe wawata yiide ɓe andamo ko ɗum waɗi ɓay ma Allah ande ko ɗum waɗi si tawi aspect scientifique ko on ɗuuɗi ka nder Qur'an ɓuri ɗiya luttuɗi hay ayije Qur'ana aray tawa ayije ɗen ko tawhid ɗe faani ta ko ayije tawhid kono ara science no e majje mi jonno misal gotal Allah subhanahu wa ta'ala dali wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu harajan dayiqan ka'annama yas'adu fi sama ko aya tawhid ni ko wigol si Allah subhanahu wa ta'ala no faala fewnude goɗɗo yanñamo ɓernde nden faade e dina ka simo faala majjinde goɗɗo faadina majjingol e fewnugol koye nder tawhid on par ce que koye nder décision ji makko ɗin kanko Allah subhanahu wa ta'ala kono e nder on aya ɗon aya on le verset est scientifique par ce que kono mana ko arduɓe ɗen bange famata ɗum ɗon hara jangi no fannugo ka science anda way science no e nder ko Allah wi ɗon ko on faami donc Allah daali kala mo Allah subhanahu wa ta'ala faala majjinde o waɗa e ɓernde makko nden ɓittude faaɗude hara himo wayi tawa wonɗo ƴeeŋude wiira ƴawa ka kammu ko fi on ɗum waɗi si Allah wiyani ƴawgol ka kammu ko par ce que o planétaire mo wonɗe yiide mo mari couche ji to ɓen de couche atmosphérique on faami donc no woodi e nokkeli goo ka tawata oxygéne mo foofeten on sa ƴawi e niveau goo haray wala hay no woodi woɓɓe sikka avion si avion on ƴetti e honno wiyete altitude goo haray ɓe mari ko wiyete kon carence en oxygéne ɓe ala réserve buy kamɓe ɓe ɓittoto ɓe fiidete hara ka nder avion tigi
on faami naafere noon si tawi noon joni hewti attitude goo mo tata oxygéne fof feteɗe on ala haray ko si tawi on tigi fofaali na ɓernde nden sattata nde gaɗa nde yoora son tigi fofaali donc a andi waɗi si Allah piiri misal faadugol ɓernde nden ko dow o naɓiri c'est scientifique c'est scientifique donc sifat ɗiɗo piiji fof no holli ko tawi kon oɗo science hannde ko o mantori kon fof moƴƴini avion moƴƴini fusée yahii ka lewru yahii ka espace ɗuman ni moƴƴini laser façon no noone no opporité waɗi vaccin ji contre ñabbeli molanaɗi moƴƴini métro je moƴƴini ɗiɗo piiji fof si tawi science wonɗon ka nder qur'ana no hecci o fewdiɗo ɗo haray mawɗi nde deftere ɗo nasama kala haray ɗum ɗon no tindini wondema nde deftere ɗo wona deftere sama kalare fi nde hino mawni tigi tigi on e tawde so ndaari kadi sanga kande tippiɗo no nde accirno science on tan ko nde acci science on konno ɗuuɗi ko nde tippi ka qarne jeɗɗaɓo ko 7e siècle ko ɗum ɗo wiyeteno moyen âge moyen âge ko saa'i mo porto andali no dolokke ɓornote anda pinal anda science anda droit anda haqqe nde ari fewno on sey nde fuɗɗi wowlude piiji hawniɗi jiɓiɗi ko honto ɗin iwi nde fuɗɗi wolde fi zarra fi atome faman yamal mithqala darratin hayran yarahu zarra ko ɗum wiyete atome rôle mo atome joui on e science wata ko sifade ala ka hatti si atome alara e science ala joni noon au 7e siècle ka garno jeɗɗaɓo nde haali fi atome ko fewno honde Avogadro Ampère en e Lavoisier e fuɗɗi wolde fi atome haɗi neeɓi tawi kayre nde haali fi atome nde fuɗɗi wolde on say ko depuis 1960 e goɗɗum fi ƴawgol ka weeyo ga fuɗɗa wolede fi ƴawgol ka kam 1960 e goɗɗum fuɗɗa yahede ka espace fewdo on say ka garne jeɗɗaɓol 19e siècle haala fi la conquête spatiale ƴawgol dow ga ndaare hakkunde 7 e 19 ɗum no acciri ka tawi kayre nde wi no yahe andon ko won dow ga ko woni nduru mada fi samawat yahe andon wi espace ji ɗi ɗo wawi yewtoyde ton tawi kayre nde woli fi muɗum on faami tawi hay oɗo atome e hoore mum zarra ɓay scientifique ɓe découvrir mo ɓe yii ko wiyete atome kon ɓe yii ko wiyete zarra kon ko ɓe addi wiwde kon e faamu maɓɓe ko ɗum ɗo wiyete zarra tawi na gonga eɓe fini par ce que ko ɓeyni l'atome c'est la plus petite particule de la matière c'est à dire hunde nden ko wiyete kon hunde ko wooda ko fanɗi wono foti ko ɗum wiyete matière on faami si on noon matière nden hunde ɗon nde fusama ha ɓurkum fanɗude kon e hunde nden ɓenni ko ɗum wiyete zarra ko ɗum wiyete atome kamɓe ko ɗum ɓe wi ɓenni ala ko ɓuri zarra fanɗude ka faamu maɓɓe on faami qur'ana o wi fewno on say fewno ka garne jeɗɗaɓol ka fewno qur'ana woɗɗi haaldi fi zarra ɗon haali ɗon fi ko ɓuri zarra fanɗude wama yazubu an rabbika min mithqali darratin fi l ard wala fi lsama wala asgara min dhalika wala akbara illa fi kitabin mubin on andi bimana qur'ana o 7e siècle wooli ko ɓuri zarra fanɗude e nder ko ɓe janggata ko par ce que si tawi tun qur'ana wooli science wooli loral waɗi haray ko science fini na do qur'ana haray fini qur'ana fenata faljata wopata par ce que wowluɗo nde on ko siforiɗo timmal o siforal dustaɗo ko Allah wooli nde wona gongowo wona ɗanotoɗo wona jiwdanowo wona sabbiɗo gorore kala sabbiɗo goɗɗum ta no weelano sabbi goɗɗum haray ko Allah wawi mo fabade kono subhanahu huwal ghani ko ɗum waɗi ko wolta kon fof kanko ko gonga o faljata o wopata o jamfota ko toñata ko sifitoriɗo bimana timmal ko sifitoriɗo nunɗal himo seeditani ɗum hoore makko malaikaji ɗin no seeditanimo ɗum jomiraɓe gandi no seeditanimo wondema ko ñiɓuɗo e hoore nunɗal shahida llahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm qur'ana wi qa'iman bil qist ko ñiɓuɗo e hoore nunɗal kanko Allah subhanahu nde ɓe puusuno recherche ji maɓɓe ɗin recherche ɓe tawoy on zarra mo ɓe wi ko kanko ɓuri fandude ɓe tawi mo sendito so senditike kadi haray kanko ɓuri fandude so senditike haray ɗani haray o ɓurti fandude haray o iwti ka wonnoɗa tawi mo sendito senditagol zarra on kañum kadi refléti kadi aya qur'ana kadi
par ce que zarra on ɓawi o senditike o ƴettuno bimana nokkeli ɗiɗi sertuɗi o ƴettuno cenɗe ɗiɗi sengo goo bimana ko positif sengo goo ko négatif c'est-à-dire la subdivision atomique on a constaté, n'est-ce pas, une partie qui est neutron, une partie qui est poltron. Quand on parle de la structure atomique, n'est-ce pas, de la matière, ayi ay ɗum ɗon anda wondema zarra on mo ƴetti côté plus mo ƴetti côté moins zarra on atome on Allah daali wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn kala hunde ko noneji ɗiɗi ko bimana ko plus et moins ko kala hunde ko rewɗina ɗum e gorina ɗum kala hunde tawi kadi ko ɗum yaltoyɗon hande science on évolue kaɗuma ka egginoji ɗin ka egginoji ɗin naɓoji yimɓe ɓen wona otoje ɗen e métroje ɗen e avion je ɗen e sum ɓe voli moƴƴa ɓe moƴƴini dogoje uuyuɗe moƴƴan kono no woodi engin mo qur'ana wooli fi mum ɓe moƴƴinali taw engin doguɗo on vitesse ɗon taw ɓe moƴƴinali taw engin de pewɗo chinois ɓen hiɓe développe de métro walla hara ngal yaha 1000 km par heure 350 km par heure ɓe feƴƴino ɗum neeɓi tawa si wi ɗo vew a ƴawi e maggi ɗo ɗen e nder 1 heure et quelques minutes ara yewtoye laɓe ko ɗum mi heewi wiwde e yewtereji amin sa yi pay ko no ari vacance Conakry ɗo yawa en ɗa kawma en ta ko labbe ko ñuri min ɗum ko sous développement noon marsali sina ɗum ka yona 500 km ɗum hewta wayasi ma safari noon fami si tawi métro walla yahowal 350 km no woodi mbami ɗum hato jinɗo yawa en ɗa kawma e nder leere on doga kilo 150 e nder leere ko leere jelu dogata ɗo e labbe ɗum hewti waynagol donc si développe moƴƴa sukaɓe iwa ɗo ya hiro e zéro kore arta wala ɗo sans problème 1000 kilomètres donc e no tinni ɗare ɓeytani e ligne tiɗe toon ara ƴetten ɗo assalamu aleykum wa barakatuh assalamu aleykum allo aywa nam ustad ɗo son hombide yewtere ɗon nden ɗo gelli joni teddugol awɗo alqur'ana e ɓural ko ndeɗo alqur'anare jogueti nden la shakka si mo neɗɗo mo Allah subhanahu wa ta'ala kadi okki ndeɗo alqur'anare hay la shakka oɗo kayno jogui ɓural hare miɗen yiiɗi yo ɓanginan en ɗon seeɗa tuma ɗon no sa e meɗen on fayda ko woɗɗiɗo neɗɗo kala ko wiya tagaɗo no teddi e hewne ndi leydi ɗo ala tedduɗo ha hewti mo Allah subhanahu wa ta'ala geɓi ko wiyete qur'ana sa goɗɗo ari ka ligne assalamu aleykum waaleykum salam nam ko honno ma kede ɗon ko honde woni landal mol ngal ceerno Abdoul Bande Sénégal nam jenti on aywa sa continue wiwɗen usage kala ko wiya goɗɗo no teddi ɗo woni ko président de la république woni ko monsieur le ministre woni ko président chambre commerce woni ko honɗum nde o ɓattodira e o yiida o yaada e waɗɗo nde deftere ka hoore mum ɓe yiida ɓe yaada few teddugal ko hatti ko ha hunjoɗa qur'ana ha anda ko nde piri ko nde wi kon teddugal ala teddugal wongal yeeso ɗum à partir du moment ka tawi ɗo wondema tawo ɓe Allah subhanahu wa ta'ala suuɓi ɓen o wi ce sont les élus de Dieu ta sélection mo Allah waɗi on suuɓi ɓen ko yimɓe qur'ana ɓen dal summa awrasna alkitaba alladhina istafayna min ibadina ako sa ƴetten ɓeyɗo assalamu aleykum allo nam sa summa awrasna alkitaba hooti min ronini deftere nden alladhina istafayna ɓen ɓe min suuɓi ɓen min ibadina e jeyaɓe assalamu aleykum allo way on jaram alhamdulillah tawni hitoma ngon seeɗa allo nam sa donc wiwɗen mo Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴi e mum hunji nde deftere haray oɗo woni ko woni tedduɗo teddugal ngal tawata hay goto eɓɓidirtake e maggal